Svarta in Slovakia, vole. Ide vylezť sem presne, tento tu Marvelko. Ide presne vylezť sem, proste so easy, vole. No sem proste ide vylezť. Neviem, či to správne vidíte, lebo svíti. Svíti sluničko hezký. Už je tak podvečer, no tak to nebolo tak krásne vidno. Takže tak čierne úplne. Hej, tak typečku chod. Takže tento typeček Škôlka. kameruje. Ok, otoč sa. No, les. Tady Marvelka mi bude rád, já se tam nekotil lezení na piče. A toho si nevšimajte, že keď chvíľu boli na jednom mieste, to je jedno. Takže Takže tento Miško mi naráta, že koľko sekúnd mu drží. Ok, môžu? Jop. Že natáčím, vole. Ja si rýchlo skočím pre vodu. Neviem, či ho vidíte. Tu leze. Skáda ho natočím. Takto. No, takto radšej nie. Hej, on tento tu vylezol až sem. Jaj, Ok, dovidenia, čaute.